Okay. Ngiye gushimira wowe wakoze subscribe kuri The Live Show ndetse no kuri Makida Media Rwanda TV, ariko nanababwira yuko twenda guhindura izina tukitwa Makida TV gusa. Twanze kubikora tutababwiye, ariko ubutaha hano kuzajya mureba Makida TV bazaba ari twebwe, hanyuma kampani ubwo yo ni Makida Media Rwanda. Ndi kumwe rero n'icyogere mu nkuba icyaduka bagashigisha buri cyaka. Murakoze cyane. Andi cyogere mu nkuba nka bicyaduka bagashigisha ndeza vuye imirindi. Ariko se ndi icyaka. Aho kandagiye. Aho nkandagiye hacika itena. Aho. Muradukurikira mwebwe kandi mudukunda umunsi kuwundi kuri The Live Show. Turabasuhuje wibuke kujyayo kore sabone cyangwa subscribe. Amakuru mashya rero. Yego. Ngo hahiye muri Afurika y'Epfo abagore bagaramye. Uhakana ubugore bagiye umugore mu Kinyarwanda ngo uhakana ubugore aragarama. Muri Afurika y'Epfo rero abagore bagaramye, ntabwo bari uhakana ubugore ariko bari kurekara mu bugore bwabo. Yego. Noneho bo bari kurekara mu bugore bwabo bagaramye, ngo bagaramye ku zuba bareba hejuru, ngo kandi bambaye imyenda y'umukara bagaramye bareba hejuru. Niki cyabiteye? Utaragera ku cyabiteye ahubwo turebe icyo bashaka. Abagore bashakaga ikindi cyabateye kugarama. Icyambere bagaramye bareba mu zuba. Kugira ngo izuba ribice. Urumva? Yego. Noneho impamvu banarishakaga cyane. Bari bambaye n'imyenda y'imikara. Yabusoroba izuba. Hatagira akazuba na gake. Ka reflecting. Gaca ku ruhande. Ryose ribashiriremwo. Ryose ribinjiremo. Yego. Mbese umugani wa mukecuru ngo abakobwa bafite ubushyuhe, ahubwo abagore bashakaga ubushyuhe. Abagore muri Afurika y'Epfo bashakaga ubushyuhe. Noneho gushaka ubushyuhe no bubatera kujya kugarama hehe ku zuba. Bambaye imyenda y'imikara, ariko mu ndebere abagiye bose bari ibikara. Simbizi. Urumva n'abirabura bari ibikara. Nta bazungu bari barimo. Ntabwo abazungu barimo. Ubwo n'abagore b'ibikara, imyenda y'imikara, birabura bashakaga izuba rero. Ndaza kureba ifoto neza. Ni hehe? Turaba ifoto neza ko nta bazungu barimo. Abazungu buriya n'abana beza. Ntabwo bagira ivangura. Ushobora gusanga nabo bari barimo. Hanyuma rero ibyo kuba ko bashaka ubushyuhe kwa rugutebya ntabwo ari byo, ahubwo barimo bashaka uburenganzira bwabo. Nuvuga ngo ni umubabaro wabateye rero. Abagore bamaze igihe kinini bahohoterwa muri Afurika y'Epfo. Yego. Nibyo byatumye bajya kuzuba kugira ngo bereke leta yuko yabarangaranye rwose. Bagaragaze bereke leta ya Afurika y'Epfo n'isi yose. Yego. Ko bababaye. Kandi bicishije bugufi. Ngo barakubitwa. Ntabwo turi bwirirwe wenda tusoma ibingibi. Barakubitwa. Bo bagiye nta nduru bavuza. Bagiye siransiye batuza amajerekani. Nta kugira gute bajya ahantu hisanzuye. Mu kibuga bararyama. Noneho aka kantu gasubiremo ntabwo bigeze basakuza ngo bakore amaposters, bakore utwapa batugendane. Bo bikoze nk'ikipe y'abagore benshi cyane. Baragenda n'imyenda imwe y'umukara nkuko batumanyeho. Nta gusakuza, nta guteza akavuyo. Bagenda hano mu kibuga bararyama. Bose bararyama bareba hejuru. Abadukurikiye turavuga cyane kubera aho uyu munsi turi gukorera ahantu mu mujyi ari urusaku. Mwihangane ntabwo twasinzihira umugani wa za ntumwa 12 kugira ngo mutwumve. Baragenda gake batuje. Umwe aturuka hariya, undi aturuka hariya. Uko batumanyeho bose baza. Aturuka hariya ku isaha bavuganye igeze. Barahahurira. Bararyama. Baragarama. Arangije bati 1 2 3 hasi bose baragara. Aka 1 2 3 bose bahita bagaramira rimwe. Mu kugarama rero igisobanuro cyo kugarama kw'aba bagore ndashaka twumve nyirizina ni igiki cyishe mu kugarama kw'aba bagore. Nyine ni ikihe gisobanuro? Kwereka leta ko leta ya Afurika y'Epfo yego ifite intege nke mu kurengera uburenganzira bw'abagore. Ni ukuvuga ko ari ukwereka leta ya Afurika y'Epfo n'isi yose muri rusange ko leta yabo ifite intege nkeya mu kurengera uburenganzira bw'abagore. Icyo cyari kimwe. Abagore bo muri Afurika y'Epfo barahohoterwa, ku rwego barakubitwa,
urumva bafatwa ku ngufu mu kazi, ubwo nabwo urabyumva, baricwa nta gukurikirana, bageze naho bashyiraho terime ya feminicide. Feminicide ruvuga ngo ni ukumaraho igitsina gore. uvuga ngo hariyo feminicide, hariyo ubwicanyi bwo guhanagura burundu abagore. uvuga ngo muri Afurika y'Epfo ni destruction massive. Isi iramutse idatabaye nta mugore wasigara muri Afurika y'Epfo, nta mugore wasigara muri Afurika y'Epfo, kubera yuko iryo hohoterwa ryose tuvuze rikorwa riraba, ariko nta bucamanza bujya buba, nta butabera buhabwa abagore abahohotewe babona, sibyo? Iyo faiblesse ya Afurika y'Epfo rero tukiri ku gisobanuro cy'uku kugarama kw'aba bagore. Hari akandi kantu nabonye ngo ni ikimenyetso gikomeye cyo kugaragaza ko bicishije bugufi. Juste impamvu bicishije bugufi ya feminicide ihari, iyo bagenda basakuza batera kamo, bose bari bwicwe, bari kubarimbura, kuko ntabwo bari kubatera tiyagazi, bari kubica bakabamara. Bavuze bati rero kugira ngo twumvikanishe ikibazo cyacu, yego, reka tugende nk'intama bucece, twumva bwomba, ntihagire n'uwitsamura, twomboka, duce bugufi, dupfukame, turyame, tubare gatatu, tugaramire rimwe, ubundi turebe mu zuba. Mbese tubwire isi, kugira ngo icya kimenyetso cyo kureba mu zuba ni no kugira ngo hatagira n'umupolisi uvuga ngo bari kuturwanya. Abantu bamenaguritse amaso bareba mu zuba bagaramye, ntabwo bashobora kurwanya umuntu uwo ari we wese, sibyo? ukuvuga ngo rero iki ni ikibazo gikomeye. Imiryango irengera uburenganzira bwa muntu hirya no hino ku isi, imiryango mpuzamahanga, Human Rights Watch Commission, baveho baranibisambo, ariko bafite izina ryo kwitwa ko barengera uburenganzira bwa muntu. Barabeshya. Hari abactiviste bandi no mu Rwanda njya mbabona, urumva, bashobora kuzamura ijwi biriya bintu muri Afurika y'Epfo bigacika. Twebwe rero nka The Show Live ndetse na Makida Media Rwanda tubaye ijwi rirangururira mu butayu. Twebwe nibyo dushoboye kuvuga. Turatabariza abagore bo muri Afurika y'Epfo, yego, barafatwa ku ngufu, barakubitwa, baricwa kugeza ku kigero bavuga ngo ni feminicide. Mu kazi arakora ntahembwe, reba gukorera umushahara ukwezi kugashira, umushahara ugasohoka, kugira ngo baguhembe bakabanza kugusambanya, ibyo ugaca ingarama, bita guca ingarama. Noneho banarega ibirego, inkiko ntizigire gute, ntizibiha agaciro. Guverinoma ya Afurika y'Epfo irarangaye, Cyril Ramaphosa urarangaye. Biri kuvuga ko abagore mu gihugu cyawe ihohotera rimeze nabi, mu kazi barakora ntibahembwe, barakubitwiza akabwana, ndetse hari icyitwa feminicide imeze nabi, kwica abagore bakabamara, yitwa rubozo rigamije kumaraho abagore muri Afurika y'Epfo. Aba bagore rero mugabo ashobora kuba ari indangare n'ubundi, ariko Ramaphosa ari indangare. Ariko se nibuka ko hari igihe Perezida wa Repubulika yamuvuzeho, aravuga ngo twaravuganye, ibyo yambwiye ntabwo ari byo yakoze, ati kereka niba yarivuze mu kirimi cy'iwabo ntumva, yabivuze mu kizuru, ariko kwari ugutebya buriya muze hajya asetsa. Ntabwo yatebyaga muze. None nyine icyo nkubwira, ariko kunura Ramaphosa ntabwo nabyemera, kunura Ramaphosa ari indangare. Ntabwo yamusobanurira aho hantu utaharenga, iyo umuntu ugakatamo atagira, yego, ngo muzehe avuga ngo ashobora kuba yaravuze mu kiwabo ntumva, si uko yamukimubwiyemo, yego, ahubwo ko ari nko kumuserereza, ibyo uvuga si byo ukora. Sasa Ramaphosa impamvu mvuga ko nawe ari indangare, ireba kugira ngo perezida arangare, kugeza arangarana ingabo z'igihugu n'ibikoresho by'intambara bingana kwa kundi abizane kwa gishekeje. Uranyibukije ahubwo ubwo mitemera kuri izo ngabo abagore bari barimo. Nta bagore bari baje bageze igihe cyo kubyara bafite impinja, abagore bari barimo.
bose batashye batwite ryahohoterwa n'ubundi. Ese nyine ko abagore bari baragiye muri mission muri Kongo bose umusirikare yaje ku rugamba ataha atwite. Yego ko yarasaga haduye yamujyaga mu nda. yarasaga haduye yamwinjira. Dusoze ikiganiro. Okay, so turabashimiye mwebwe mwari mudukurikiyeho kandi mudukunda. Nakagaruka murakoze cyane. Imana ibahe umugisha.